بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد. الحديث الرابع ترتنش حديث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tömönkü hadisті uqqanын rivayet kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, çındığında bir pende oylanbostan bir nerseni süylep koyup, anın natijasında aralığı batış menen çıkıştan keng aralıktagı tozok otuna düşüp ketet. Bukhari Muslim. Düşündürme. Bu hadisten bilemiz jaman sözdün akıbeti korkunçtu ekenine. İnsan çınında öz tili menen korkunçta. Albatta insan tilin saqtoosu керек, аны жамандыктан тыйганга аракет жасоосу керек. Ошондо гана тилин жамандыктан сактап калат. Анткени тил бул тез кыймылдуу, аракеттүү болот. Инсан тили менен жакшылыкты сүйлөйт, же жамандыкты сүйлөйт. Бизге милдет тилди кармоо, тилди тыюу жана аны жаман сөздөрдөн этият кылуу. Тилди тыюу пенденин дүйнө акырет саламат болуусуна себепчи болот. Эгер сүйлөсөң сенин пайдаң же зыяныңа. Момун киши тилин жамандыктан этият сактоосу керек. Жана тилин жакшылыкка жана Аллах разы боло турган сөздөрдү сүйлөп, көп жакшылыктарга, бийик даражаларга жетишкенге чейин. Ар бир инсан тилин уша гыйбаттан тыйбаса, тилин этият кылбаса, чоң коркунучта болот. Канчалаган тилдер өз ээсин балеге жолугуусуна себепчи болду. Ошондуктан ар кандай пайдасыз сөздөрдү таштоо керек экен. Ачуулануу, көрө албастык, текеберлик себеп инсан ар кандай жаман сөздөрдү сүйлөп коет. Инсан өзүн бул тилди апатка жолуктура турган жаман сыпаттарды таштоо менен өзүнүн үстүндө иштөөсү керек. Wa anhu anin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهو بها في جهنم. رواه البخاري. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında mumun pende Allah Taala kalagan özü aga mani berбеген кайсыл bir сөздү айтып, ошол сөзү үчүн Allah анын даражасын көтөрүп коет. Çındığında pende Allah Taalанын карын келтире турган, ачуусун келтире турган, бирок өзү ага мани бербеген кайсыл bir сөздү айтып, ошол сөзү үчүн Allah аны тозок ыргытат. Bukhari. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kim Allah'ka jana ahiret gününe iman keltirgen bolsa, jakşı söz süйлөсүн же унчукпасын. Wallahu alam ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.